Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Kuhajmo zajedno. Evo, za danas sam pripremila recept za ove predivne kuglice sa kokosom i keksom, unutra sa jednim bademom, pa ostanite sa mnom i poslušajte koji je to recept za danas. Evo ovdje za početak rećemo šta smo to sve pripremili od sastojaka. Imamo 200 g bijele čokolade za kuhanje, 50 g margarina, 200 g keksa mljevenog i 100 g kokosa. I ovdje imamo 250 ml vrhnja za šlag. Sad ćemo to da ugrijamo, u tome ćemo da otopimo ovu čokoladu i ovaj margarin, pa ćemo onda dodati suhe sastojke. Znači ovo vrhnje ne smije da prokuha, treba tek toliko da se ugrije, da se može u njemu rastopiti čokolada i margarin. Stavila sam ovu čokoladu i margarin u jednu veću zdjelu i sad ćemo to preliti sa ovim ugrijanim vrhnjem za šlag. I miješati dok se ne istopi. Evo sada kada se sve lijepo istopilo, dodat ćemo ovaj keks i kokos. Gustoća ove smjese zavisi i od vrste čokolade koju smo koristili, tako da, pošto mi se čini da je ovo još malo rijetko, dodat ću još malo mljevenog keksa. Evo, dodat ćemo još otprilike 50 g keksa, da ne riskiramo da ipak ova smjesa bude dovoljno gusta. A sada kada je lijepo izmiješamo, ostavit ćemo je u frižider najmanje sat vremena, a ako imate vremena ostavite je i duže da se hladi, tako da je možemo lijepo oblikovati, a onda ćemo da pravimo kuglice i da te kuglice uvaljamo u kokosovo brašno. Eto, to je to, ide na hlađenje, pa nastavljamo dalje. Da nam ove kuglice ne bi bile prazne, ja sam ovdje stavila bademe i vodu te stavila na 2 minute u mikrovalnu. Bademi su otpustili i sada ih s lakoćom možete oguliti i onda ih trebate posušiti i ohladiti, pa ih možemo stavljati u kuglice. Evo vidite kako se lagano gule. Sada kada se smjesa dobro ohladila, uzimamo po mali komadić, koliko nam je dovoljno, koliku veličinu želimo upravo tih kuglica. Unutra stavimo jedan badem i oblikujemo ih. Za početak ćemo oblikovati sve kuglice, poredati na jedan tanjir, a onda ćemo lijepo poslije da ih sve umotamo u kokos. Znači pravite veličinu kuglica po vašem ukusu, onako kako vi želite da su velike. Uvijek su ljepše sitnije kuglice. Stavite u sredinu badem i samo ih oblikujete. Kuglice mirišu predivno na kokos i na keks. Odličnog su okusa i pogotovo kada zagrizete i ovaj dio sa bademom, stvarno podsjećaju na one prave Rafaelo kuglice. A vi kada isprobate ovaj recept, naravno javite u komentarima kako se je vama svidio. Evo, kada smo sve kuglice završili i napravili u pravi oblik, uzet ćemo kokos i lijepo ih umočiti u taj kokos i onda ih možete servirati kako vi želite, kako volite.
Kao što sam rekla, isprobajte ovaj recept, javite u komentarima kako se vama svidio, da li bi nešto promijenili, dodali. Mislim da ovaj recept možete i pripremiti također sa crnom čokoladom i orasima, da bi vam ovaj omjer također odgovarao, a da bi kuglice isto imale odličan okus. Ove kuglice je najbolje čuvati u frižideru u nekoj zatvorenoj kutiji, tada će biti čvršće, a ukoliko vi želite neke mekše kuglice, onda možete i da ih držite negdje onako gdje je malo hladnije. Mislim da ne bi bilo dobro da ih držite na sobnoj temperaturi, jer bi onda bile previše mekane i ne bi bile toliko ukusne. Evo ovako te kuglice izgledaju kada su gotove. Stvarno su predivne, a najbolje da i sami isprobate. Ako vam se sviđa ovaj recept, ostavite jedan like, a ukoliko želite vidjeti još ovakvih recepata, pretplatite se na moj kanal i kuhajmo zajedno. Uvijek se družimo uz lijepe i nove recepte, pa se nadam da vam se sviđaju i da ste neke od ovih recepata čak i isprobali. Želim vam uspješan rad i uživajte u ovom desertu. A kao i uvijek, sastojke ćete imati navedene sve dolje u opisu ovog videa.